Pozdrav svima ljudi. Danas ovo je part, što se uklapa nešto o tome. Ovo je part 14, da. Ono je bilo 14, da. Ono je bilo 13, a sad ima 14. Što se oklapa. Ovaj put ću da vam pokažem. Ovo ženu ćemo dati, pa malo da se osvežimo. Barem. Ovo i mač sam dobila. Super. Sad, kad to uradim, ovo, buknem prstima, ona će se ovdje nešto stvoriti što sam ja uradila. Evo, ako se ne pitate gdje je ona druga stvar, sad ću vam pokazati. Samo ovo, moram da vam pokažem ovo kao ubija s mačem, kad te pipne. Evo. Pip, tuf. Zamisli da sad se stvori Minecraft zombi. Pa to nema smisla. Ako se pitate gdje je ovo, zašto ovo imam kod sebe, zato što ovdje je taj Slenderman, kako sam ga dobro ukopio, nisam znao da ga dam, pa zato vi koliko sad ukrasno izgleda, da se slažete. Ako ne bi ni vidjeli, samo vidite malo oči, ali to nema smisla. Ovo sve će biti, možda dobijem i pandu u sljedećoj epizodi. To je bilo jako smiješno. Ajde, da recimo otvorimo ovu ženu. Šta da ne, ja sam zaboravio. Ovdje će se stvoriti otvoreno sve. I evo ljudi, dobil sam ovu bunkericu i Steva. Ajde da ukopam, naći ću, sigurno. I ljudi, našli smo ovo. Ovo mi palo na pamet da ovo izmislim. Ovo je bio part 14 i part 15 će biti 3 ovih šta se uklapa. Znači, vidimo se!